turabashuje tunabashimira mwese abajya bakurikira ibiganiro tubagezaho n'amakuru. Inkuru itugezeho muri aka kanya dukesha igihe.com iravuga ko Ingabire Immaculée yitabye Imana kuri uyu wa kane azize uburwayi. Ingabire Immaculée wari umuyobozi wa Transparency International Rwanda, umuryango urwanya ruswa n'akarengane, yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa kane azize uburwayi ku myaka 64 y'amavuko. Amakuru y'urupfu rwa Ingabire Immaculée yemejwe n'abantu ba hafi b'umuryango we ndetse n'abo bakoranaga muri Transparency International Rwanda. Mu biganiro bitandukanye yagiranye na igihe dukesha iyi nkuru, Ingabire yavuze ko yashegeshwe kandi yakoranye igikomere cy'ubuzima bw'ubuhunzi yanyuzemo, ari nabyo byamuviriyemo umutima wo kwanga urunuka akarengane na ruswa. Agitangira guca akenge, Ingabire nibwo yamenye ko igihugu we n'umuryango we babagamo cy'u Burundi atari icyabo, ndetse kuva ubwo atangira guhirimbanira kuzataha mu gihugu cye akanacyitangira mu mbaraga n'ubumenyi bwe bwose. Nubwo yakuriye i Burundi, aho umuryango we wari warahungiye, yahoranaga indoto zo kuzatura mu Rwanda kuko yari yararambiwe ubuzima bwo guhora atotezwa no kudahabwa uburenganzira busesuye mu gihugu kuko yari impunzi. Ingabire yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu Burundi, akomereza kaminuza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari naho yavuye mu mwaka 2001 ataha mu Rwanda. Yakuze yumvamo kwiga amategeko ntibyamukundira kubera ubuhunzi. Yize indimi mu mashuri yisumbuye, bimuviramo kwiga itangazamakuru muri kaminuza atari byo yifuzaga. Gusa mu cyiciro cya gatatu yize mu Bufaransa mu ishami rya Political Science n'amategeko. Ingabire ni umwe mu bantu 20 bashinze Transparency International Rwanda mu mwaka wa 2004. Mu mwaka wa 2015 yatorewe kuyobora uyu muryango muri manda ya kabiri. Yigeze kubwira igihe ati, mbere yo kuza muri Transparency International Rwanda nakoze mu bigo byinshi, ariko hose ahanini narebaga ku burenganzira bw'umugore ndetse naharaniraga ko bagera ku iterambere rihamye. Nakoze muri Orinfor igihe kirekire, nkora mu bitangazamakuru byandika bitandukanye, nakoze muri Profam, Twese Hamwe, Ibuka n'indi miryango y'abagore itegamiye. Mu mvugo ye umunsi ku munsi yangaga ikibi akacyamagana ku karubanda, ibintu byatumaga rimwe na rimwe abantu bavuga ko ari umunyamahane. Yigeze kuvuga ko ababibona gutyo baba bamufashe nabi. Ati, ni ukuri abo bantu baba bamfashe uko ntari, kuko ubanza batekereza ko ntavugirwamo ahanini kubera akazi nkora kasaba gufata imyanzuro ikarishye. Naho ubundi ndi umuntu usanzwe wiyoroshya ndetse unaca bugufi cyane, nta mahane ngira habe namba n'ikimenyimenyi. Kuva navuka nta muntu turarwana. Mu buzima bwe yagenderaga mu ntego 3 arizo gusenga, kubaha no kudacika intege. Imana imuhe iruhuko ridashira.